Kardom, nili karbia birta tan bang thari chisong teron. Aprang si birta tepi arjuik tha. Katiki arada pantum prank, agriculture seed from pen asona chili keron. BJP atum kuli gong along, ake joy pen si kelang asay kedeng. Karbi Farmer Association at tum DTO apan kachikomda. Non-bertang ton pen arjik tha. West Karbi Long District tumpreng agriculture seed from along thiri ni paisur keparni hidi saika chuti kiarada tumapan akejoy pen sok chili theng thela pen motor mukeron pon. Saika chuti kiarada tumapan kapaching thur Jipura Central Government ay hin pen National Food Security Mission panongsi akejoy pen kidukila karada tumapan soka chili theng the chili la pen motor mu Hey Kiron po na long pachiton dun si West Carbing Long District tumpreng agriculture seed farm along ta Kiron po na may padusi Carbing Long Mas Council CM tuliram long hangahin pen kang po may padupon lo bangso may along EM mongol sing timunga hin pen si may charipon NFSM pen 2016 to 17 na baha panong si bangso Kiron po na may along Pregjama Chili Hey Ron pon Mailong Secretary in Charge Agriculture Carbing Long Mas Council David Timung DAO Hamren R. Kemprai DAO Dipu Mohes Raibongsi Senior ADO Marketing Dipu SK Tiwari Lapen Carbing Long Mas Council Board Chairman Atum Chitong Dunpen Mayar Pipon Mailong CEM Tuliram Rong Hang Ahin Pen Kachutikia Rada Tumapan Kapajoy KG Pura ning kanisi angbong phong ni kachutik kiawar sayapan lang ki piponja puthak Irrigation Department lapen Agriculture Department pen ke Klempon rap peja pan Klempon popusi jaipon কমিটি চেয়ারম্যান হরেন সিং বেটাওয়ারি আপনারা কইছেন যে জিবলা কবুতা দুবার কই খেতি করা হবিটা দিব কারণে আমি এগ্রিকালচার আর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট আমি চিন্তা কৰিছো কইছে এটো বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হ'ব কিন্তু এইটো হ'ল নেশ্যনেল ফুড সিকিউৰিটি মিছন আণ্ডাৰত এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ আঁচনি এইটো চেণ্ট্ৰেলৰ আঁচনি গতিকে যিখিনি বস্তু দিয়া হ'ব সেই বস্তুটো আপোনালোকে প্ৰপাৰলি ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে নিলে আপোনালোকে খেতি নকৰিলে এদিন হলেও ইয়াত আকৌ চেকিং কৰিবলৈ আহিব ইয়াৰ ৰিপৰ্ট ল'বলৈ আহিব যে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা অহা বস্তু এইটো আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ বস্তু নহয় ৰিজনেল একশ্যন প্লেনৰ বস্তু নহয় এইটো চেণ্ট্ৰেলৰ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আহিছে ৰাইজক দুখীয়া নিচিনা সকলো ৰাইজক যিসকলে খেতি কৰে তেখেতলোকক বিনামূলীয়াকৈ দিবৰ কাৰণে এইটো আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইটো আমাৰ কাউন্সিলত আহি পাইছে আৰু সেইমতে আজি বিভিন্ন জেগাত আজি অকল ইয়াত তুমফ্ৰেঙত নহয় ইয়াৰ নেক্সট আমি আকৌ তুমফ্ৰেং চিত্ৰটো যাম ঠিক তেনেকৈ বোকাজান চাব ডিভিজনত আজি দিয়া হৈছে ডিফুত দিয়া হৈছে দহমুখা দিয়া হৈছে হাওড়াঘাটত দিয়া হৈছে তেনেকৈ আজি ভুকুলিয়াতো দিয়া হৈছে Halapu EM Mongosing Timung Hin Penta Central Government a scheme ke ahok pet pensi Klemponang G lapen lake inquiry ta api padukok titilasi kachutiki radatum apan ahok pet pen ke Klemponja pansi chuning ripon Carbing Long District Committee Bharatiya Janata Party atum Bogajan LE Angkang akejoy pen sekelang ponasay kideng LEDD BJP atum kapin kadating si Theresur Kep Arni ada porpai Kep Porpen nong 21 Borjana Hawara Parman Kuligong Chingri Club Asay Hemalong Borjan Constituency Bharatiya Janata Mutsdur Morcha Kihek pen BJMM atum pen akejoy pen sekelang ajay mek kedeng
BJMM mai phu ronjet terang pensil bangso akijoi pense kelang mai chep hem phu pon mai long alhi sar po man pen EM long kitimung chetong don la pen EM Jivan Chandra Pathak LSEB chairman RS Tokbi VDC chairman Philip Teron KDC BJP VP Roland Killing Bapuram B Ronjet Das Lapen Bapuram 1000 atum chetong dun mai long ka chetong dun alhi sar po EM longki timung reading pencil aso free medical caming pusi sekelang asai chenglo akijoi pen sekelang pone jai megalong chetong dun a doctor atum la ke doctor Akim Bora nurse Homsira Tokbipi Bina Ronghangpi Korison Tiso Roman Medhi Biman Saikia atum henlo mai long alhi sar po EM long kitimung pen lam ke than ke pini laso ke so kachelang atum angbong komane jongsi kethe dunga ke so do pulote BJP sarkar pen tangka laknian ke so kachelang aphan PG pusi pangda free medical kem kang pupon vek borjan BJMM mai pu ranjet terang lapen dorsing ti atum banghini lapen BJP claim bang atum chirap chitodon si ongdung Kuligaw, SGB Ahawar, Arat, Keso, Kepaklang dun, Longsi, Ali Chipalong dun lolapen kadogawe, Arat atum chito dun pen, RDGP dun, apod ronjet terang pen dorsing tiatum, Kachuro Pajir, si por pai hini por an, agajoy pen si kilang asay ington pon, lapen, si pajut pondon. Karbi Farmer Association ti hekpen KFA atum Theresir Kebarni DTO Sai Hemalong Akile Tangka Kien Keparuhum pu akoy kelongpen DTO aphan Chekomdam ka Chekomdam aho DTO Siddhartha ke Saikia aphan Tangka Akile ke anaputhak Karju Pater Tokta Pidopon Dipu DTO Sai Hemalong License Kasalamanam Akile Tangka ke anaputhak KFA atum Theresir Kebarni Arlikang Samket Home Apor malom DTO Siddhartha ke Saikia phan Chekom dampen asona lam Karju Pater Tokpon lam ka chetok prokahut KFA asongja tum DTO phan Learner license ka selamanam ahokpet pharo isira trok ke batangka penakele pharo phopen suri sila pen regular driving license ahokpet ke KNNG sika pharo pho pen akele suri sila pen suri pho an tangka ke hangalam pachinipon DTO Sai Hemalong tangka ke pabat ke pinangaret atheke angbong amoneda tum ke dua joine pusi DTO pen KFA songja tuma phan pachini karon yat ami according to RTI report mote ekta license bunuate learner license to 160 loi tar pisot yat luwa to 1500 toka loi aru regular driving license to 500 loi government charge mote kintu yat license ekta license bunuwa to 5000 6000 toke loi guteke ami yat transport officerot ami ahi organization follow pora ami complain koribo logia hoi gol Karbi Human Rights Watch KHRW pen ke project Suminder Sorlo Arani Katalon Amo endun Dipu Senson Sing ti kachikimo Baria Longsi Lasso Arani Pedopon B-Ball for Chins KHRW pen Lasso Thipi Alam Apan RD Pidam pen Suminder Sorlo Arani Kijong lapen kemang pon alam Suarlo hampang apan tan panchinipon Suminder Suarlo Arani along pacheton dun pen dipurong supia long son crepe liapotak Suarlo angbong sirok tok pen kedo kedam nangji alam cheparepon KHRW klembang atum pen si Suarlo amanapeng anghoy lapen jakong parisimpon longjia potak pachetapon renti tinaningkan itong HRW team pen ke mata dua sab ko protect ninji hake itu mangke si plain flex bikok lo engke since pinning a team ke be bold for change pusi team do kok potsi itu mangke mata lo let's be bold engke bold means what you have to open up that is ninji ini alam express kakuri unna sonkara boldness bangke dinai pisi tinta mathala la si
Itung bangke isi plain flags bi kok lasi kumama kupima aning hak to express himself or herself pusi to be kok lasi according to it we have got many message long color that was the main motive behind the program. Bogojan rong supi lapen Sarihajan Dongput National Highway 39 na tuwar pialong thiri ni Paisir Keparni. Sitla Pathar Alam ki penajok asu Bogojan Regional Party lapen asu Sarihajan. Ancholik Committee tumpen motor tires mekekai. Pen tuwar kerangka say kedeng. Sila Pathar Alam ki penajok Bogojan lapen Sarihajan along thiri ni Paisir Keparni. Anerlo lapen arni kang sama porpen asu Bogojan Regional Committee lapen Sarihajan Ancholik Committee atum Chipatir P Ponsi Bogojan rong supi mati NH 39 na tuwar P along motor tire kaisi tuwar P kerangka asay kipadupon tuwar mikechu ahir kang tang ragajok gontay siya por an tuwar motor kachileng sunglo api Bogojan Police at tumadim an palidun si tuwar pang dhaidun si puthot motor pachileng tulo halapu Sarihajan na hitialong ta arni kang sampor pai troka por malom asu at tumpen tires mekekai si kekhang kasar lang padupon Assam government go back Hindu Bangladeshi go back to highway kehang kasar lang Sarihajan along ta par omploplo Thereni Pioneer Keparni Longnit Ashram Dipu Kalyan Ashram lapen Rengbang Home Siva Ashram Poloni along Interlocking Road and Art Feeling Atuar Kaselampon Jia Pan Carbing Long Termas Council IM Longki Timung Pen Long Ikisompon Dipu Kalyan Ashram lapen Rengbang Home Siva Ashram Poloni along Interlocking Road and Art Feeling Keklempon Jia Pan Thereni Pioneer Keparni Carbing Long Termas Council IM Longki Timung Pen Long Nia Dimta Long Ikisompon Bang Sojay Mek along RSS Prachakar Harsing Teron PWD Chairman Ram Singh Timung SDO PWD Modon Tiso lapen Ganesh Timung atum chetongdon Long Nia hitia long patuwe jirlo apor kulat home crate rock lapen kido hem home thom pen pen inu the money pan make it pon rabdet Manja Police Station ang kanglong ni hitia long there sirkep jirlo por pai kre sirachi tema por malong kulat ahem hum kre truck lapen kido ahem hum thom pen pen inu duwai kulat ahem thua pan mi ki chura pon rabdet abirta long pon mi ki chupen apran kidam joye bang pa men subir dei pusi keton kelang atum pen pachitak pon Carbing Long Termas Council CM tuliram long hang mi ki chua dim humri dampen kulat ahem puthot ki kimpon thuchia pan lak hokep dihim akirap biji pusi lamchak chichap tekang puta ladak cut news along nili tuma perang kepen berta ng pali non puthot berta ng kong PR Jake tha Katiki arada pantum prank agriculture seat from pen asona chili keron BJP atum kuli gong along aki joy pen se kelang asay kedeng Karbi Farmer Association atum DTO apan kachekomda Pinia Berta Bang Telepon si Kang Tonig Law lang igbom tagkat news channel Domit Hagmi Kurang Tu